Ang ako orang gihangyo sa Mandawi karon, nangayo ko nila og conference kay na found out nako ang kanang sa Kanduman, the Kanduman traffic light is so long nga ang build up, ang lumbay sa Konsolasyon di makamove kay taas kayo kay ila magong gitagaan og pabor ang going to Ateneo. No? So, from Mandawi or from Cebu City, the students that will go to Ateneo will only take 30, murag 30 ka seconds. But the passage of the north vehicles bound for Cebu City, maabot og kapin 100. So that explains why there is a built-up area in Konsolasyon. Mubo raman kaayo. Kanduman, hagubiaw, Konsolasyon dayon. Also in the afternoon, the same. Ang gikan pod, Basak Mandawi, going to Konsolasyon, taas gyapon ang waiting. Kusog gihapon kayo, dali kayo ang Kanduman. If that could be adjusted, I think that will be a solution. So I'm waiting for the chief of the traffic to again sit down with me. We'll make experiments on that. Kay inani kamubo ang ato ang mga karsada